Igicamunsi cyiza abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo aho muherereye hose. Ndabifuriza gukomeza kugira ukwezi kwa cyenda kwiza kurimo amafaranga kandi kurimo umugisha, kurimo n'Imana. Reka nawemeze kwihanganisha imiryango y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hariya muri Uvira, bakomeje gutotezwa, kugirirwa nabi, n'ubu ngubu bakaba bakomeje kwibasirwa n'iriya mitwe ya Wazalendo iherereye hariya. Ndibuka ko ku itariki 30 twaturi hamwe na Wazalendo, ariko ari Wazalendo bo bitorero, niba ari baraza la Wazalendo, bavuga bati banyamakuru, batangaza makuru, mwihangane mujye muvuga ngo mai mai, muvuge ngo nyatura, muvuge ngo APSLS, ariko ntimuzajye muvuga Wazalendo, kuko twebwe ubwacu biradukomeretsa, kandi twe turi Wazalendo beza. Nibyo nabonye ko na Paul Fokan Excellence Lawrence Kanyuka yanabivuze, aravuga ati ngo nyenjo Wazalendo wazuri. Nuko ngo Wazalendo wabaya ambao wako napatikana huko mangambo za Uvira, wako natesa population. Ubona ko abaturage bo muri Uvira, yaba centre ya Uvira, territoire ya Uvira n'ibindi bice, ubona ko bakomeje kwibasirwa. Reka mabwire ngo pole sana kubikomeje kubabaho, noneho bikaba byiyongereye mu buryo buremereye mu gihe leta ya Kinshasa yari imaze kohereza General de Brigade Gasita Olivier ngo aze kuba hariya. Byongeye noneho kwibasirwa cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abandi bavuga ururimi rw'undi kuvuga ahangaha. Reka turebere hamwe amakuru tugiye kukubagezaho. Muri teritwari ya Uvira, umujyi wa Uvira, abanyamurenge baraburirwa kwitonda no kwifata, kuko bishobora kuza guhinduka bikababera nabi muri bino bihe navuga bitoroshye bari guhura nabyo. Bisaba kugira ngo bagire uburyo bwo gufata systeme navuga nziza z'ubwirinzi, kuko ibintu bishobora kutababera byiza. Muri Kazinga, aho ni muri teritwari ya Masisi, guhera umunsi wa none mu gitondo ku isaha ya saa 11 za mu gitondo, imirwano itoroshye n'ubu ngubu irimo. Teritwari ya Warikare muri groupema Ikobo na groupema Kisimba, abaturage nabo baraburirwa hejuru ya operation zatangijwe na mama 23. Turaje turengo na operation ziteye gute, ni ibiki, ni operation zimeze ute. Reka tumanze twashimira Colonel Guillaume Eboko, ni Colonel wa FRDC, waciye mu nzira ndende ava Kinshasa araza ku buryo yaje kurejoanya abandi bari muri mama 23 Alliance Fleuve Congo. Colonel Guillaume Eboko, félicitations. Ndahamya yuko binashoboka ko ashobora kugirwa umuntu ukomeye n'ubundi muri mama 23, kuko yavuye muri FRDC, ni Colonel Furu, bamujyana kuyobora Police Nationale Congolaise, ariko yavuze ati ngewe ntabwo nakomeza gufatanya na guverinoma y'abajura, guverinoma y'abicanyi, guverinoma y'abateroriste, kuko guverinoma Kinshasa burya ni abateroriste, abantu bafata drone bakagenda bakica abaturage burya sont des terroristes. Aca Brazzaville, muri Congo Brazzaville, arakomeza aragenda ajya guca ku kibuga cy'indege cya Entebbe Kampala, araza afata imodoka iramuzana imugeza Bunagana, arambuka agera Bunagana, araza agera mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu akaba barizwa mu ntare za Sarambwe. Ndi umusivile mbangwaye saluti mon Colonel Guillaume Eboko, ariko ndashima ko urugendo rwabaye rwiza, ukaba warageze mu rugo amahoro. Ubona ko umujyi wa Goma cyangwa igice cyamaze kuba libere na M23 Alliance Fleuve Congo, twirwaneho, ari site y'ubuhungiro b'abakongomani bakomeza gutotezwa no kugirirwa nabi. Ariko sinzi impamvu bagasita, ba Masunzu, ba Gisaro bo batabona ibintu biba. Gasita nta somo uhakuye koko? Niba ufite ahangaha ubu nta somo uhakuye, ugere Uvira bakwirukeho uko Munyarwanda, uko Mutusi, bakuvugiriza amadebe bose bari kwirukana umurozi. Gasita koko ubu nta somo uhakuye?
nani uriya Lieutenant General Pacifique Masunzu kugira ngo escorte ze umwe bamwice, nta somo hakuye, nta somo hakuye kabisa. Kuki nta somo muhakura? Kuki nta somo muhakura ngo mumenye ngo ibintu buno aho bigeze tugomba kureba kure no kwitwararika? Ni ibintu byakagombye kujya bitanga isomo, ni ibintu byakagombye kujya bibereka uburyo mugomba kwitwara, mukamenya ko kominote yanyu ntabwo mukunzwe, ntabwo mushakwa. Kominote yanyu mushobora kwicwa, mushobora kugirirwa nabi, ubona yuko bisaba kugira ngo mumenye ubwenge. Ariko reka nshimire abo mu bwoko bw'Abanyamulenge n'ubundi babibonye kare bakivanamo bagafatanya n'abandi kugira ngo barengere inyungu za bene wabo, batazatega amajosi ngo bakebere nk'uko nyakwigendera General Rukunda Makanika yabivuze. Kuva mu gitondo cya kare nka saa 11 imirwano itoroshye yahuje Wazalendo na M23 muri secteur Katoyi localité Kazinga ndetse hafi ya centre Kazinga. Kazinga rero ifite agace karimo M23, akandi gace kakaba karimo Nyatura. Nuko ngo uko byaje kugenda rero baje kujya muri patrouille. M23 iva muri defense zayo ijya muri patrouille. Abasirikari bo muri za Nyatura ndabita ngo nabo n'abasirikari cyangwa n'abasoda, sinzi uburyo uko umuntu yabita, no bava muri defense zabo baza muri patrouille, bose baza guhura hamwe. Nuko ngo M23 yagezani ikora iratega. Wazalendo rero abo banyatura baraza bagwamo, mu kubagwamo rurakakirana rurahondagurana, isasu riraturika, abo kujya kwa Papa Manu bajyayo. Bigera hakoreshwa none imbunda ziremereye, tweruvo zitangira kurira, machine gun zitangira kuririmba, kibariga ziraririmba, RPG zitangira gucuranga, ku buryo wasanga no kuri la centre ya Kazinga rwose yaribaye théâtre y'imirwano mu buryo butoroshye. Ni imirwano yahereye mu gitondo kugeza amagingo yangaya ikaba ikirimo, kuko M23 yaje gutanga ramforo kuramforusa abayo. Wazalendo nabo abo ngabo b'Abanyatura nabo baza kuramforusa, ku buryo byatumye abaturage bari hariya muri Kazinga bavamo. Abaturage bavamo, donc bamera nkaho basize donc basigiye izo intare ngo zikomeze kurwana. Donc urabizi ko aho inzove ebyiri zirwaniye burya ibyatsi nibyo bikunda kuhahurira n'ibibazo. Bo bavamo basiga barwana, n'ubu ngubu imirwano iracyakomeje. Urusaku rw'imbunda zitandukanye ruracyumvikana hariya muri Kazinga, imbunda z'ubwoko bwose. Bivugize ko centre ya Kazinga ubu ari ikibuga cy'imirwano hagati ya M23 contre Nyatura. Hariya harimo na FDL ndetse na PSLS n'ubundi ari gufatanya na ziriya Nyatura, ubona yuko ari ibintu n'ubundi bigoranye. Ikano rero navuga ngo reka tube tuhavuye gake, kuko n'ubundi dukomeze turaza gukomeza gukurikirana Kazinga buno byitwaye gute. Ariko ikintu kigaragara nuko igice kinini cya Kazinga, quartier ya Kazinga gifitwe na M23, ukabona ko abari kuza gutera n'ubundi bari guturuka hakurya, iyo bitaza hakurya ku mugezi bitaza Nyabarongo, basa naho bamwe bari guturuka iriya muri groupement wa Lowa Yungu. Hakurya handi ubona ko ari babarwanyi n'ubundi bari kumwe na FDLR, ari babandi bo kwa General Otoprokarame Mutayomba, niwe uri kuza muri ariya ma operation n'ubundi kuza guhungabanya umutekano hariya. Ndetse ukabona ko ududefense twe tumwe twari turi hino bamwe banze kujyana nawe, ariko niwe waje gutanga ramforo aturutse hakurya, ariko ukabona ko n'ubundi bari guhondagurwa. Reka tujye muri Uvira. Ngo Abanyamulenge bari muri Uvira n'abandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abo mu bwoko bw'Abatutsi bari muri kiriya gice, bisaba kugira ngo bitonde. Nibamara kwitonda umutekano wabo bawucungire hafi,
bya bindi byo kugenda zagara, nagiye kuvoma, nagiye kugura umunyu, nagiye ahantu babyirinde. Barabyirwa kwirinda cyane kujya muri Uvira, n'abandi bantu bakagombye gukora ingendo muri Uvira bazi ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bisaba kugira ngo birinde cyane kujya muri Uvira. Hano amakuru aravuga ko ngo wasangaga ko bari abantu ngo bari kwishora muri Uvira hejuru y'uko bari bazi ko Generali Gasita ahaje. Generali Gasita ahaje, ibyo ngibyo ngo bikaba bagomba kwirinda kuko bavuga ko hari abanyamurenge benshi ngo bari bashaka kugira ngo binjirane nawe, noneho baze bafate umujyi wa Uvira ngo nk'uko Gasita yatanze umujyi wa Bukavu. Tugendane rero muri Uvira n'ibindi bike. Kuva muri kino gitondo nta rujya n'uruza muri Uvira, donc yaba amasoko muri Uvira arafunze, abanyeshuri nk'uko batangiye kwiga nta banyeshuri bagiye ku mashuri, hejuru y'akavuyo kari gutezwa na Wazalendo bo kwa Makanakika. Ni uri guteza akavuyo cyane, n'abandi n'ubundi ubona bagiye bamushyigikiye nk'uko byagiye bivugwa. Biravuga ko muri Uvira bagiye guhiga uwitwa umunyarwanda uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ngo abantu bose muri Uvira bari mu mazu bikingiranye mu mazu yabo. Abo mu bwoko bw'abanyamurenge abenshi bagiye bahungishwa n'indi miryango yo mu yandi moko, kuko baravuga ko baratangira no gusaka mu mazu bari gushakamo umunyamurenge bakamwica. Batangira no gusaka mu mazu bavuga ko bagiye gushakamo abo bita abanyarwanda. Ubu ngubu kugeza amagingo ngaya ibiraro, donc murabizi ko Uvira cyangwa Sud Kivu burya kari agace ko muri territoire ya Uvira, umupaka gahana n'u Burundi ni Rivière Ruzizi. Bivugitse ngo ikiraro cya Murongwe, ni ku mupaka wa Murongwe, ku kiraro cya Murongwe hari bariyeri igomba gukontorora buri muntu wese, gucekinga telefone, kureba ibyo umuntu afite, ariko basanga uri wo mu bwoko bw'abanyamurenge ntabwo uharenga, ariko guta mu kiraro. Bivugitse ngo abari Uvira mukomeze mwikingirane mu mazu, kuko nimwemerewe kurenga ku kiraro cya Murongwe wenda ngo muhungiye mu Burundi, ahari abandi banyamurenge n'ubundi bagiye bahungirayo. Bivugitse ngo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wese ahava akagera ari gushakishwa hariya muri Uvira, anari gusanga ko bamwe ngo bari guhindura ururimi. Ikiraro cya Kavimvira nacyo kirafunze. Kavimvira naho ni umupaka uhuza Kongo n'u Burundi, naho harafunze. Abanyamurenge murabe maso, muyakanure nk'aya Bemba, mukana amaso muyagire nk'aya yanjye, mubigire birebire. Nimushaka mugure ibidarubindi bigeze nk'ahangaha, murebe kure, kuko nimutareba kure ino guverinoma ya Kinshasa, guverinoma ya Kirombo irabamara, kandi icyo mbabwiye cyo irabamara. Nimurebe kure, murebe kure. Uri kumva ko ibintu bitoroshye n'ubundi ahangaha muri Uvira, ubona yuko mushobora kwibasirwa mu buryo bukomeye, mukicwa. Ina ya jenoside yateguwe n'ubundi igakorwa. General Gasita kuba yari yoherejwe kuba obsilence hariya byatumye bizana ikintu cy'imidugararo, ikintu cya insécurité iri totale ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abanyamurenge. Ahangaha ndibuka ko umunsi w'ejo bamuhaye iminota 30 kuba yavuye muri Uvira cyangwa bakamwica. Ikamabwiza ukuri, ntuzabo yari yamaze kwivugira, aravuga ati ngewe General Makanakika John maye iminota 30 kuba yamaze kuva ahangaha. Ngo General Olivier Gasita wari wagizwe komanda wungirije wa 33e Region Militaire wa Sud Kivu, inama z'abajenerali b'Abazalendo bafatanyije na Commandance Region
bavuze ko asubira Bujumbura ndetse bakamuhereza Wazalendo delegation yo kumuherekeza bakamugeza hakurya mu Burundi, baramwambutsa mugeza mu Burundi, bivuga ngo yari yazanye imodoka y'u Burundi, yari yatijwe imodoka gisirikari n'igisirikari cy'u Burundi, yari yazanye amescot amwe amurinze ari abarundi abandi ari abanyamurenge, bakamwati ngo General Gasita twebwe kuba yazanye abarundi bamurinda atarizwe na FRDC, ubundi akazana abandi bamurinze ari abasirikari b'abanyarwanda, niko babitaga abanyamurenge ngo ni abanyarwanda ariko bari muri FRDC, ngiye mbitani turiya tugara. Ati ni ikigaragara yuko yaraje afite umugambi utari mwiza, yari afite umugambi utari mwiza, anari byo byatumye bagira ute. Urumva yuko ari ibintu navuga ibintu bikomeye, ibintu bitari bimworoheye General Gasita, yagombaga kwitwa koko muri iyo minota, kuko bagiye gukorera inama ngo bazamuka bajya muri etaje hejuru, we asigara hasi ahejwe. Byabaye ngombwa ko bahamagara chef d'état major Kinshasa, baramubwira bati uno muntu ntabwo tumushaka ahangaha, si tumushaka, ntabwo tumushaka, ni mu muvana, ntitumushaka. General Gasita bahise bamubwira ngo nazamuke yambuke asubire ajye Bujumbura, namara kugera Bujumbura afata indege ajya kwitaba, agenda Kinshasa. Ati mina mtafuta direct anikute hapa Kinshasa, ati ndamushaka kugira ngo asange Kinshasa. Bivugitse ngo bavuga bati ngo ni General Yave ngo niwe bashinjaga gutanga bira bice bya za Bukavu, toke bira bice ngo afatanyije na Gasita. Ngo ariko ngo yafunzwe wenyine, ngo Gasita yarafungurwa, ngo ndetse ngo bamwohereza kujya gukora Kindu, ngo none ngo baramugaruye kugira ngo aze gutanga Uvira. Ngo ati President Gisegeti ibintu ntabwo abizi, ngo ahubwo ngo ikintu kigaragara nuko ngo babandi ngo bari inyuma Gisegeti ngo aribo bari gutanga mu gihugu, ngo ndetse ngo umwanzi ngo ntabwo ari muri Plaine de Ruzizi, ngo ntabwo ari Katogota, ntabwo ari Goma, ntabwo ari Bukavu, ngo ahubwo umwanzi ari Kinshasa. Ati mugende murebere umwanzi Kinshasa. Reka turebe uburyo cyakoreka General Gasita ujya mu rusengero ushimira Imana kuba warokotse, nubwo tutazi ko urarokoka nugera Kinshasa, ko baragukubita muri Milbrique cyangwa ari ya Zandoro cyangwa za Makara nkaho bayave bari. Ushimira Imana gusa kuko utapfuye, wenda kuva urokotse ibyo ni ibyawe, uzashimira Imana ujye no mu rusengero utange ituro ryo gushima. Muri warikare guhera ejo hashize, ariko nuguhera kwa no munsi ndamya ko turi kwa kabiri, guhera ku cyumweru, intare za Saramwe zakoze ikintu bita kwa advancinga, ziva mu bice zari zirimo hariya muri groupement Ikobo. Kanyavuge neza, kanyatange neza rwose, ahubwo nyicarire yababwire uburyo advance pata za mama 23 zikomeze gusatira ibindi bice n'ubundi bya hariya. Donc ubona ko bari kwa avansa hariya. Ni muri warikare guhera ejo bundi hashize kugeza buno, abasirikari benshi ba mama 23 baturutse aho bita Bukumbirwa, ni muri groupement Ikobo, bari kwerekeza muri axe ya Bukonde, muri groupement ya Kisimba. Kuvejo bamaze kugera muri centre ya Birombi, ndetse banakoresha n'inama iyo bita meeting populaire. Bakoresha inama n'abaturage bababwira ati mwa abaturage mwe, igihe kirageze kugira ngo muve muri buno buce kuko tuye kubukuramo operation zidasanzwe, ndetse bibaye byiza mwakwerekeza muri biriya bice turimo, ari byo twavuga Bukumbirwa, Rusamambu, akaba ariho mwerekeza kuko niho hari umutekano usesuye, twavuga muzaba mwisanga mwisagaguye. Impamvu rero operation zigiye gukorerwa hariya muri kiriya gice cya groupement Kisimba, nuko groupement Kisimba ibitse FDL nyinshi ndetse n'abayobozi bakuru bakavuga ko ariho bari. Uriya witwa niba ari Byiringiro
byiringiro wa wundi bakunze kwita Rumuri, bivuga ko yavuye hariya kwa Jean Marie muri Mokoto akambuka akagenda akajya muri groupement Gisimba. Andi makuru akavuga ko General Omega wari wararasiwe ku makuru wenda dudukura hariya, bamwe bavuga ko Omega yapfuye n'indakeye rwose bagezeho bagasanga hari n'amaraso, ariko abandi bavuga ko ahubwo yari ari gutanga komandema ariko yahereza Colonel Guillaume wari uyoboye Karapu araraswa. Niyo makuru bakavuga ko yajyanywe no muri groupement Kisimba, yararashwe aba yajya kurwarira, abamwe bakavuga ati yarahapfiriye, abandi bakavuga ko akiriho. Muramuzi uriya mugabo afite ifoto imwe n'agatwe gakoze ukuntu, iyo foto imwe niyo njya mbona nge yonyine, nta yindi foto yo njya mbona. ubona yuko uriya mugabo Omega n'ubundi ibye ashobora kuba ameze nk'igini, ariko amakuru akavuga ko niba akiriho arembye ariko akaba arwariye hariya muri groupement Kisimba. Babwiye abaturage rero muri meeting populaire ati nk'abaturage mwe, igisabwa ni ukugira ngo muve ahangaha kuko tugiye kuhakoramo ibintu bidasanzwe, tugiye kuhakoramo operation zo guhiga Wazalendo, donc izo za Maimai APCLS iriyo, Maimai CMC yo kwa Bigabo, Maimai NDC Renove, Nyatura zimwe na zimwe zagiye zitoroka kwa ba Jean Marie zikagenda zikajyayo, n'abandi arizo ntera hamwe n'abandi n'ubundi ubona bari hariya, ariko mu buryo ma 23 n'ubundi twavuga itagira itemera. Nuko ngo ni inama yakozwe na 23 ku cyumweru, bayikorera hariya kuri biro muri centre ya Birombi, babwira abaturage mwemenge kandi mube maso kuko operation n'ubundi ziratangiye, ariko tugiye kwerekera muri mwerekere muri Bukumbirwa na za Rusamambo. Niho hantu twababwira n'ubundi mushobora kwerekera mukagira umutekano usesuye n'ingabo zacu zikabarindira umutekano, kuko hariya twahita ko ari budapfa umutekano amaze kubasekirize. Ibyo bakunze binare official rero, amakuru yo abari menshi, reka tubabwira ko mama 23 yongeye imbaraga muri local defense. Murabizi fund yoboye local defense ni muri axes zigiye zitandukanye, ni Colonel Badacoka hariya Sake no hamaze kugira local defense, bababwiye ko ndetse n'umujyi wago muzavamo ingabo zikajya ku nkengero z'umujyi kugira ngo ziprotege umujyi wago mazita urimo, zikajya gufunga andi ku buryo atabasha kwinjira, ariko umujyi ukazacungwa na local defense ugacungwa na police. Military police yo ntiyabura mu mujyi, kandi abayobozi bakuru bari mu mujyi wa Goma n'ubundi nabo bagomba kugira umutekano wabo usesuye, n'ubundi nabo bakarindwa. Vugitse ngo umujyi wa Goma n'ubundi ndetse na za Sake nk'uko twagiye tubibona, ubona ko local defense mu myambaro yabo babonye indi myambaro yabo bari gucungira n'ubundi yaba Sake, ukabona ko n'umujyi wa Goma local defense zigomba kwamo. Local defense reka mabwire uburyo mama 23 yagiye yubaka ibintu. Local defense ni ukuvuga ngo ni defense locale, sibyo? Babandi bavuka ahantu ugasanga ko aribo bagomba kwa protection. Nk'ubu local defense ziri Nyanzari nizivuka Nyanzari, local defense ziri muri Mokoto nizivuka Mokoto, ziri muri Kaembe nizivuka muri Kaembe. Hakaza kwiyongeraho bita comité de jeunes, nayo icungera umutekano igafatanya na local defense, defense locale. Hakaza igisirikari kigomba kujya ku mirwano bakajya gukubita, ariko bitabitse ko local defense nayo irashwanyaguza, ko nayo ni indwanyi zikomeye, nayo irashwanyaguza rwose mu buryo buremereye. Ubu ngubu umujyi mu minsi mike uraburimo local defense police. Reka dukomeze tubifurize gukomeza kugubwa neza local defense na police ndetse n'intare za Sarambwe, twirwaneho. Mukanya turaza dukurikirane uburyo muri Minembwe iburyo byitwaye, kuko wenda nta makuru
hariya za Birarumbiri, za Mikenge, ubona ko twirwanaho n'ubundi bakomeje guproteja abaturage ku buryo ubona ko nta buryo babona bwo kubasha kwinjira ngo bacengere baze bahungabanye umutekano w'abaturage, ziriya za FRDC, FDNB, FDLR ndetse n'abacanshuro. Ukabona ko guhera wenda ku munsi w'ejo ibitero bya drone bisa naho byanagabanyutse, siyo yaragabanutse rwose. Akunze ibintare official, reka tubwire abatari bakora subscribe, mukore subscribe, ibiganiro byacu bijye bageraho ku gihe, mukore share, mukore na like, ubundi kwizo comment nyinshi. Ikindi nababwira nuko abashaka kugira ngo binjire muri group y'Intare official mwatwandikira ku murongo wa telefone 079 cyangwa plus 250 79 8 25 88 30 079 8 25 80 Reka mbifurize kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga, kandi nanabifuriza n'ubundi gukomeza kugira intangiro nziza z'uko